نماز عید چھ سہ نماز یس صبح صبح سلے چھ یوان ادا کرنے یت زن شریعتس اندر مسنون اعتبار پنن مقررہ اوقات آئی مقرر کرنا یہ چھو تہ پتہ اور یس نماز عید چھ یہ چھ واریاہ بہترین عبادت نمازوں میں چھ یہ بہترین نماز مگر یہ عام نمازوں نش مختلف اتھن اذان کہین اتھن اقامت کہین اتھ بنیادی یم زن تکبیرات چھ تکبیر تحریمہ باقی تکبیرات یم زن نمازن مز آسن چھ تمو تکبیراتو علاوہ چھ تو زائدہ کیا تکبیرات آسن گۄڈنِچ رکٲژ 7 دویمہِ رکٲژ 5 یم چھو تۄہہِ پتہ امہ نماز عید خاطر چھ مسلمانس آسن اہتمام کرن اس کرو اس کی پٹھے اہتمام اچھی الحمدللہ یہ اہتمام اچھی یہ ذہنس مز تیاری عید وات گۄڈ پڑو اس نماز عید اور نماز عید ادا کرنے پت کرو اس یت عیز پہ یہ قربانی یس زن مشروع عیز نماز پتہ کریں یس یہ نماز عید یہ افضل ادا کریں عیدگاہس اندر کھل میدانس اندر بستی نبر نیرت ات مز تاکید آمت کرنا ات مز نیرن ساری مسلمان مرد ٲسِن مستورات ٲسِن جوان ٲسِن بچہ ٲسِن بزرگ ٲسِن سارنٕے آو حکم کرنا اور ٲسِو نیران بلا عذر بیٚہہِ نہٕ کٕہٕنۍ گرِ مستوراتن تہ آو ون تھی ٲسِو اور گژھان حتیٰ کہ احادیثن اندر یہ تعلیم تہ آمٕژ دِنہٕ ییٚلہِ مستوراتو سوال چھُ پرٛژھمُت اگر مستوراتو مز کانٛہہ خاتون رٮ۪تہٕ کِس تکلیفس مز آسہِ سۄ تہِ گژھِ تمہِ دۄہ عیز دۄہ جواب آو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سند از زبان درفشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہندِ زبان مبارک آو یہ جواب تم تہ گژھن عید نماز چھن تمن پڑھن مگر تت کن فیض و برکاتن چھک امیدوار سپدن تکبیرات چھک پڑھن اس کرو اہتمام حالانکہ یم چھی تم ایام یمن اندر اس تم تکبیرات عیدین پزن پڑھن انفرادی طور گھر پکن پکن کام کرن کرن تکبیرات عیدین مگر عیز دو خصوصی اہتمام یمن تکبیراتن ہند کرن تم سارے مسنون عبادات انجام دن تم ساری مسنون چیز تو طریقہ اپناؤن یہ مشروع دید قرار یت شریعت اندر صادق المصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم چھو تہ پتہ یاد دہانی آسان ضروری سہ گو غسل چھ کرن خوشبو چھ استعمال کرن پاک و صاف رت لباس چھ زیب تن کرن سلی سلی چھ عیدگاہ گژھنٕچ کوشش کریں تکبیرات پڑھن پڑھن لہذا یم چھ کینٛہہ مختصر مسائل یم زن پتہ تہ چھ مسلمانن آسان یمن سنتن پہ عمل کریں اور عیدگاہ گژھن